number kaChris. Awun eish ngubani amafoni onawe ekhenu ke? uChris izangeke kalahlekelwe ikhati lebank. Ikhadi lona litholakala kuSiphamandla. So that's why ngifuna kuhle uChris. Ntona ukhumbule. Ngamfonela kubani? Ivele ngiyalukhohle ivendela. Oh, wazile ngusivambe. Oh. Mana uthosa ngiyakhumbula man uthi umlo mina. Ngingaba ngibona ngisho siko nguChris yedwa ngosingo akanithi vambe ngapha. Kanje nguChris maker. Lethu na 15 years umntwana lo. Yeah, no. Ngiyakholweka ibile zomukwa lesi. Ini. Zomukwa lesi. Mina uMarcus ungitshela, manje kunetha khulu lokho kuselokho ngifika hluka. Lo ngayifanga apha. Kusasa kuyelela. Awungitshela uyabhema. Uzongitshela ubhema uyabhema ngisho. Hawu ubhema. Awubhemi. Just nje soyaziyebela nje wona kuphela. Uyeba kuphela. Ubamba abantu ikunzi nebusuku. Uyathatha ubenza nabantu. Azange ngenze umuntu next. Maye mess sikubuzeke ngemess. So why bophika? Imesse le amakhadi lawo athethe njani wayibe njani amakhadi la? Ikhadi ngalikhupha la emnyanyeni le la kanetivami. Wena uhlala uthi wena usonamanga wena ucabanga ngathi sibantwana abancane wena. Wena ayingaphandle ngendlini. Ngendlini sikubuzile sathi messe wathi ikhithikile nabagijimisayo. Nje iphume njani ngekamereni? Bawuvalela abantwana besikolo umnyango ukuthi bangangeni esikolweni. Liqiniso lelo. Bobavalela. So yipilo leyo ufuna ukuyiphila le. Asitsho uthi umama wakho uyakuxhagisa. So bekusele kancane ukuthi uthathe imese lo hlaba umama wakho ngayo wena ngoba umama wakho uyakusilinga. Siphamandla. Ungutsotsi wena. So imese le wenzani ngayo? Zokubuza kokugcina mina nje. Imese le wenzani ngayo? Bengithusela ngayo. Uthusela ngayo? Uthusela ubani ngayo? Ebanganeni bami. Abangani bakho amakhati nabangani bakho ziyahlangana indwezo. Ngikubuzele ngathi uyabhema. Igwa uyalibhema? Nje wena sozithuselela abangani bakho ngemese. Khe wabona phi umese uthusela umuntu? Umthusela njani ngomese? Umthusela njani? Kungichazisele ngomese umuntu umthusela njani ngomese? Mhlambe sihlangene so nathi mhlambe lokho mhlambe sihlangene siyakhamba nasikhamba bene resitusa ukuze keeper yise namhlanje hayi we lento okhuluma ko la make sense. Uthuthusela abangani bakho nanikhamba kwendleleni bese nenzani? Unabangani bakho nithusela abantu or nithusela nina nayi2? Situsela thina. Bese nanikhamba konihlangana nabantu. Umunye lo singuwami. Wakanhlakaniphi mhlawumbe umntwana kaMaluku. Nenzani ngayo? Nayi2 nithusela abantu ngayo. Ngandikwela nguye umunye lo. Uthi wenzeni ngoba wena uyiboss? Hawa. Wawuthi kuhle weza nawo la. Wawuchiya la. Bathi uyazi bathini? Ubuye kweba. Okay sizwe. Gijimuze ekhaya nje msingi. Number 1. Ubuye kweba imali khabo babakho. Wayiphika. Webe 50 rand namhlanje. Namhlanje webe ne50 rand. Ekhaba webe 50 rand namhlanje wayiphika. Atsho bambuza waphika. Sasa uFariyak wayentreba ngamasiponi sasa wathatha 100 rand. Waphika bathi uFariyak wathi ngiyokubuya namapolisa bafonela uGood Lord. Wangathi uyakhamba bathi wajikela ngemva komkhukhu. Waba plastic eBahama wayikhipha lapha. Uthena kayikhipha kanti prince elinye limhlolile lamruthula khabo ngumqotsha kwakhe khabo ke lapha. Madoda. And then nje ngizwa nithi ubuye kweba 150 somewhere enzasi. Ngabe webe 150 ngabe webe ubuloso. Bekebela usesomunye uhlale eJobeka kahlalile. Ngapha uvule nakhona iphesa. Ubonile ubuye ukucatsha ngapha kwagogwakho ubuye batshela manga wathi umama wakho uyakuxhagisa. Khona mama umntwana Uyakuxhagisa ukuxhagisa ngani mama wakho? Ukuxhagisa ngani mama wakho? Ukhona umzali ongaba nomntwana kufuye bese nawuceda ubuye ukhipha amagama ukuthi uyakuxhagisa. Mama wakho ukuxhagisa ngaliphi?
Cala musithana bekakuhlagisa bengizokuzwisisa thana into zangakazitholi zonke nje. Cala musi ngithola imese, ngithola imali uyayeba wenzani, uthi umamakho uyakuhlagisa. Kosa kwenzeni regreg. Kosa kuthatha akubhebhula akhambe nawo konke nje. Ye ngamanye amagama ufuna ukuthi akwenze akuthatha akenzisana godi. Angakuthuma ungayenzi next kahle kahle nje uphile akuvumela ukuthi uyebe khona uzokuthi uyakuthanda umamakho. So maye mfana umduna into esizoyenza ilula ke mfana. Ngitsho ufuna ukuphila nomamakho. So ngamanye amagama lokho konke engikutholileko sebufakazi obukhulu for mina ukuze ngikhambe nawe. Angitsho ufuna nanje musu uzilandela incwadi zesikolo. Kusho ukuthi akwazi imisela ukufunda isikolo. Wena uyakhonakala into la wabona abantwana bayenza ama up and down. Uphasile nje. So bongazi ukuthi incwadi zilandwa nini. Awukabona abantwana bayenza ama up and down enkolweni baye enkolweni. Ngubona ngutsotsi wena ufuna ukuphila ehlathini. Ufuna ukuphila njengetsotsi ne? Abatsotsi mfana umduna siphila nabo ngale sokuthatha sokuvalela uphila ngendlela right because nje ubuye ukucatsha laba bese bakuthanda la bazitshela ukuthi umamakho uyakuhlagisa. Uyazi ukuthi bese bakuthanda kangangani? Bathi wena bakuphakela lekha uthi umamakho akakuphi ukudla. Mama umntwana lo uthi wena awumuphi ukudla. Bathi awumuphi ukudla uyamthwenya ukuthi nje uyakhamba ukhambe ubuye entambama ubuye ngesikhathi sinesinye ufuna ubuya ngaso. Mina ngizidla inyama zidliwa nguye ngithengela yena. Mina ngizidima izinto ngithengele yena usifama ngajike namangebele 3. Hayi siphamandla. No. Wena kose sikhambe nawe wena uyingozi emphakathini wena. Usesemncane. Umncane kangaka wenza into ezinjengalezi. Hayi uyingozi mfana. Angiboni ukuthi ukose ube khona la. Nalabo bobo ukuhlala nabo ekusele kancane ukuthi ubenze izinto eziphuma endleleni. Bozobayebela. Abangeke abanye babakhanzile umntwana ngithi lo udelela abo teacher esikolweni. Yeah, seniyambona ngitsho seniyambona.